Halo namite ho avelin ihung kimoto ki tawvin tu ni kho nisim som lagu atha thaku kumsang ni le som ni langa ni kho injong munchum chuma pa na tu su la khom ho ei ho pawa hin kilia do ho hin chuta le ei ho paw mo nga tu su ho na hin kilo khom ho sim phung na I hin nei ki diu hin na ina bol bong bachon hi chima sanga chun ka seinom khat au men na niaw khat mi tampin gari sunga video ka hin si mi biji ham na I he po win na hi chi hian ALL in bad comment hi tampi hi comment phalo lo hi bol jing ovin na hi chiang chu clarification khat inzo langa chun video khat ka hin upload tan na bizia gari sunga video ka sim ham ti khat ka hin upload tan nanavet nai lo wa le chun chin lang gari sunga bizia video ka sim ham ti pen chu hi chi video chu ana click ngin lang ana vel lang chu ta le description ang a link kan koi ding hin na description ga tai pe chun link ding hi chalang chun naga tai ma ga epizia gari sunga video ka sim ham na ka sim na ji chu kichi sana hil chin na ka hin nei tan hi chu ana vel win lang get comment tampi hin nei ho ni pham thil lungthim si kenga thil tampi hin sei ho in he theina dingwa ka hin sim ma hi in na chu chu kichin sana he dei ta hi ji chun gari sunga video ka hin sim na ji chu link chana click in lang ai lo le chi video ka hin upload masanga jingka la kan upload kan bol masak ba chu ana ve taw vin chu hin tu hin thu su chona sim phong hitin na tu ni kho thu su na sim phung pan taw hitin chi dung ju ya chi ki ho lim neo om thai ding ala chun in ki ho lim diu hin na tu hin ama sa pe na hin national highway tu na national highway chungchanga thado in pi manipurin thumop na a hin nei chona sim phong ma sa pe no hitin jan hi ni sim som langa 2025 ni kho in thado in pi manipur TIM in tu phun a bol na in national highway 2 NH2 chungchanga thumop na anein chule highway hi India government a hi in lamlin kiting hi fundamental right palke na hi ati na achi sa phat nai cha sung hin national highway 2 a lam thla mi pi ho thilelo ki po ho chunga deimo ta thilso ima a poitin Ministry of Home Affairs MHA le ko kizo council KZC in het pi na anei hloni na hi national highway 2 a lam thla mi pi ho chule thilelo ki po ho viang bit dinga KZC in center force koina dinga ngi na ane hi tai chule achi sa July 29 2025 ni khuwa kangpu pia public meeting anaki bol na a kilol na ani chan na ki sei chun KZC in national highway 2 a lam thla mi pi ho thilelo ki po ho a viang a pang government a kun security force ho ki thu pi dinga team na jong ane hi tai ati TIM thado in pi manipurin tu phun a bol na achun thado mi te in national highway 2 atin na lo diu na mi pi a khop na lo diu chule buina asim na lo diu win team na jong anane yeti national highway 2 a thado in pi manipurin thu su a hin bol na chu chu hin na tu na bana na chi pe yutin kharam vai phei wang khuwa SO group kiam chun lut ding dei lo ja ki phin na SO kiam hoyong he dodal nangan hikit na ni pihila na simu hitin singdadam koma kharam vai phei wang khuwa suspension of operation SO kiam chun lut ding ki ti hi mei hlei te chen na khu phabe to kinai cha a hi ji in hi chi to gun pom lo vet sa na in zan hi in singda kadangbam part 1 a ki phin na to na sit in protest ana ume watang background noise na mon tina hi tai thilging kho me na cha ei chan ge yong disturb mai bol he chi a he chu cho hi in na coordination committee on Manipur integrity kokomi convener khuraijam athoujam in meitei te chen na ko ma SOO noya kuki thingnoi ho kiam ahung ki chun lut le muntina ki phinna ki bolding a hi ati village committee secretary nunglipam bobi in asei na achun government in kharam vai phei khuwa kuki thingnoi kiam koiding ati hi aki sang thei poi hiji a chu mei hlei te chen na kadangbam koutru pumlo le phayeng dinga ti zat ta hiding a hi chule singdadam koma SOO kiam koiding ki ti hi thilpha hiloding a hi ati authority in aki sei kiam hi koi te ding agu na hi le
singdadam a tui pai mo ki kha ding a hi ati singdadam de mawang cho power ani yudan hena chule hi chi chung changa hi government elo le governor hi nga memorandum jong pi du na ki nei ding a hi ati na chu chu hi ngatam background noise ka video a kan sei bonga chung video masa anung lang yong lampi hin amasang lang lampi hin na kai no hi chi a hin gari tai thei mat yeng chata le miang ul na bazar sunga hi ji hin miang a ulin chu chu hi ke kisan ge yong gari ong thaya mi hong ul tin le kyong a dista mana pate cha news song ka sim thei ji lo he chi ja ai gari sunga ai ka hin sim ji le mi thik chat pol mo ki jata lo na chu chu hi in he team lo ji wa nei dem mu hin to ai kyong a dista mai tai ka thil sim he na chu chu hin piong le chun nei ha dem be se ji wa chu in na nei lam ti po anin ho ji wa chu ka in sung mong mong ka hin sim hin na background noise na focus ta lo dio news o hina na focus dio he abana na chiuten tingno palakun hibung a district headquarter chun do ding a district development coordination committee in governor henga memorandum pi na chi ana simpai lewan tingno pal district hop sunga machi block a kun hibung district development coordination committee DDCC in district headquarter tingno palakun hibung a hunbi wang khwa chun do na ding in manipur governor aji bhala hi nga memorandum an pi na hi chi memorandum achun committee chun tengno pal hi thingthang munhel a hi in infrastructure office government na tong ho kinga anading a chen na in police station health center school market ho sa anading mun a pon mun a ong tapoyati na hi tabanga khanto machal na ding a mun ki ke lien be thei talo chun malam a gam sung khanto na asu no pha ding a hiati tingno pal hi zat le nam khat chule mi hon hlom cha chen na wang khuwa hiati avela ho jong hon hlom cha chen na ngen a hi in district headquarter ading a misim zat le infrastructure lampong ading a thinglal a hiati chule tingno pala tui a ha sat dan jong hi district headquarter dinga a thinlal na in a sei tui ha ji a fire service jong a hi na banga theilo ding a hiati chule tu chana hi more additional deputy commissioner ADC in tingnopal block a kiwai hopna administrative hi avet suizing na lai a hi in chule tingnopal wangkho vel a hin suspension of operation ASO group kiam atam walin hi chi hin kiwai hopna asu mo the a hi ati suspension of operation ASO kiam hi muntina hin aki ha sei le na government apha eta aphadinga gona an chun do ale chum sa thim wa hi dingo he ka ten mai thei tiang hi ASO kiam theilo de tiang hi mun tinin a sei yengwin mai thei to ki nai cha hi som be he koi pi deu hi aban na chi lewan alang khana hibung hi mol noi phai cham hunbi wanghu a hi in hilai village authority honjong district headquarter ading a infrastructure ho sa nading in gamlien ta phaldo ding in anup na jong aphong do tawve chule aphat chi dungju ya khanto machal ngai chat dungju ya gamjong ke lit beijing theiding a hiatin district development coordination committee chun anase na chule khibung vela cheng mi pi jong hi tengnopal wangkhu a cheng sangin atam joi na chule hi chimun a hin zat le nam tam pi a cheng khome ati tui jong kumlung thalungin anyeng jing in a hi pamlanga noi so kun ei ha su boi walen na kalung dei bangin kasim thei puin ala da na thim mai yomote chule hibung vela chiang mi pi jong hi tingnopal wangkhu a chiang sangin atam joi chule hi chimuna hin zat le nam tam pi a chiang khome ati na ka hin tha sei he tui jong kumhlung thalungin anyeng jing je ne ati na tui anyeng ati na he abana committee chun hibung hi Asian Highway 1 to Simi Pallin Bazara kon kilometer thuma bogam thla a hi in tingnopal to teding a district headquarter dang ho chule in fala kon kilometer somnia bogam thla a hi
hi chi ji hin khibung hi district headquarter ding in akilom zo eti in committee chun ana sei na hi chu cha hi in tenopal langthu chu isimba ko nang chu het jing deu hin na chu cha hi in zo chun tu ni hi government in muntina tuilit ja muntin tuilit ja school chapang ho na school college yo si khading a thu pi na nei hi ji hin tu ni hi school chapang ho sutia hi win na sutia hi ni tol thonin in zo lang chu lai dung ha yaw wa let set ying ho hi in i ma cha ki sei thei talo khuza an ho hi talo na bazar sung ma ga ri thlei le ki na hi le sa cho in zo a chu ka phwa ti man ni hla lang le ki chi mu win ta cha ka se hi in na a ji cho in sunga hin lungde bang ta thu se hiung hung ha sa ding hin na cha he ka gari sunga mi koi mane su boi ne lo dinga ka sei le ai dem nom ji wa cho he na win na te ta gari sung hi lo wa tu ni khwa hi ka in sunga video ka hin sim mong hi na tu ni kho he in he thiam ta diu ka ta san tu kalwang ikidem kit ta lo diu he tu la gu ha zu zia tu ni kho le Manipur Pumpia School zo si khading a government in het sa na nei to ka hin sei chai be thu chi hin na achi sa ni pha bep sunga gamsung gu ha ju ji a district chum mun tam pia mun achim to tui alit ji in tu ni kho September 16 2025 sunga hi state sunga school zo si state government school hi han lang central government school hi han lang private school hi han lang government ipi han lang office han lang ipi ho he jong le school zo si khading in Directorate of Education na Manipur government in het sa na thu pu na bole tu ni ne khwa he muntin phai sung yang tu le tan muntin tu le tan na landslide o min Dimapur lang yang ichi thei ta povin ta le kho che ka ki jot ma tu na yang landslide muntin o min tu ni cycle jing in jong sa lang aku na hong ho lampia landslide ji lampia tingtan dammo ki vet sa ding hong ho jong ahong su do thei ta povin na a boi le jing hi cho ja hi government in tu ni khoi school college yo si chu ta la office la yo si khading a thu pi ana bol he tai abana na chi pai le han infal phai chama wadung ni tuilit ja in mun lo mun tampi tu yin hlum dan atin na chu cha hi en achi sa ni pha bep sunga gu ha ju ji in zan hi ni hla chun iril le wangjing wadung te ni tui alenin avela phai le lo ki bol le chen na in tampi tu in alhum dan ni hi tu ni chon official ho hi chi tui li ji in mun tampi tui in alhum khum in mi pha bep in a in mun alo mun a hin da tha e tin phot chen na tu phun a bolu ve Infal East District a Kiestrigao muna iril wadung alet la in avela khule viang tampi lampi tampi tuin achamin alhum dani chule sangai yum pham le wangjing muna jong wangjing wadung danger level khallamin tui alinin alet la in Thobal District mun tampi in tuin alhum dani nahi Kodompo Peace Sports Complex a relief camp khat jong tuin alhum dani nahi chule Infal East le Thobal District chimat na thi lei yari po nga chu wadong tui len chun a hlo hla in chi lewa le asutan tai na tui le ja phai sung lang yong phai sung se elowa Thobal hen lang hoi lang yong le mei hlei te chen na yo si mei hlei te gam yo si yong he boi ke yo hi de dan hi na Manipur Fire Service on tui le ja yari po hoirom mayai le kaya boina to mi pi jakhat wal apui do ovin munbit laya apan sa tawve atin hi che tuilin hin Manipur Thobal District wangkhema Congress State President Keisam Mega Chandra te in jong chu alhum thani atina Congress State President pa in jong chu tuin alhum dan la chu anazau dan hetai authority hon hi chiwadung te ni tuilit ja boina so ding ho jong vian na ding in pan anala jing ove atina aboi momong te hin ei holang se hi tapuwin amo lang yong chu sutima chu bui khot te chu hit dan heta in chu hin news se tu sun news se hong tambe pun na
hi chan chu tu ta denga ga he thei new so hi na so ta le background noise song a hat wa lin long dei bong tan ki sim thei ji po in ji he thiam ta deu ka ta sanin e pi hi le e sei wa yang chu ka le pon ki pau me tu sun tu so na he thei khama he lawa poi mo ho i ga sei khom ho chu a chei na chan ge tu su na hin ngai ki chin na chunga ki pa thu ga hin sei ki nin a ban tu su lang le ana ki mo to ki taw te na bon cha ban ki taw ve